Miley, cymryd a hawn diw. Glefa, tapla. Agus cwa sio. Sio calum o brahe. Helo, Chalum, y fel yw gyman diw. Ta tapla. Sin níl agus sin mórach mo fiúr. Agus sin mo bhráthid íain agus ama. Agus cadw fel si fe ffwrwch. A mi ffyrwch gan ymwelwch, cadw wel si ffyn y ffyrwch. As yn un i'r fig. A cham i gobe yn yng Glasgow. Gyfan, Jeno, byra hagr. Alistair, John Mari, mo fiúr. Da fiúr? Y fel yw dol mach yn nwng. Ha, a mi dog y dawsa. On the lang side. Sy'n dŵl na frahad. Dy frad. Dy frad, byddi ia. Gyfaddi. In that last scene, the phrase do fiúr, your sister, do fiúr, was used. The words for brother and sister are brather, brother, brather, and pure, sister, pure. But the sound at the beginning of both words changes after my and your. So for instance, brather becomes mo brather, my brother, and do brather, your brother. And pure becomes mo pure, my sister, and do pure, your sister. Agus cwa sio. Sio calum o brahe. Mo vraher, my brother. Mo vraher. Mo fewer, my sister. Mo fewer. Do vraher, your brother. Do vraher. Do fewer, your sister. Do fewer. Sin níl agus sin mórach mo fiúr. Agus sin mo bhráthid íain agus ama. Jeno, byra hagr. Alistair, John Mari, mo fiúr. Da fiúr? I fel do fiúr y ffyrwch ag yn teig. Pan un, pan mae fiúr yn fan yn tast. A pan mae brawd y ffyrwch ag yn teig. Helo, rai. Patting dda? Patting dda? Nisha. Sio roda, agus roda sio my farantyn. Cymryd a hasio? Ac yma tapelydd. Helo, cymryd a hasio? Balib, Cymryd a hasio? am I glefa tathbaleid. Cymr a hasio ffein. Ac yma. Ai bwa na chi? Ha i bwa. Catch ever Tony agus Kate. Tony the Kate is small. When Maureen introduced her parents to me, she said, Sio mo farantyn. Mo farantyn. The word for parents is parantyn. Parantyn. Parents. But my parents is mo farantyn. My parents. Mo farantyn. Hi, Ian. Hi. Ik is Jech. Eli, caution. Sia, Ian, agus sio mo farantyn. Hello, Ian. Cymryd a haw. Ac ma taflyf. Helo. Helo. Catch fel sy'n fydol noch. Has je een dalko dansen? Gys na ddysg yma ha. Hi, cheery en draad. Siri. Maar zijn leef. Hallo, Vesger ma. Ysgan ma. Wilt de vader te dekken hij? Chanil, chanil ma ffael dyn eich yn tei. A ham i brahar eich yn tei. Chalum! Sin yn tjewach. Sin ma farante. Agus
Sin mo fiúr síne. Agus sin dó mo bhreatha. Ha mo bhreatha pósta an nuléide. Agus sin mi hín Mo farantan. My parents. Mo farantan. Do farantan. Your parents. Do farantan. Ha mo bhreathair pósta ann an Dunedin. My brother is married in Edinburgh. Pósta, married. Pósta. Eiste bhí eist. Sia Ian, agus seo mo farantan. Hello, Ian. Give it a how. Ac ma taflef. Hello, hello. Hello, Pescar ma. Fiscan ma, Wil te varen te nekken hij? chanil, chaléan mar fáilte ag an taobh. A ha mo bhreathair ag an taobh. Chalam! sin mo faranta. Agus sin mo fiúr síne. Agus sin dó mo bhreatha. Ha mo bhreatha pósta an nuléide. Woo! Instead of mo farantin, people sometimes say Maher Smo Vaher. My father and my mother, literally. Maher Smo Vaher. It's a short form of Agus. Maher Smo Vaher, my father and mother. In Ekentai this time, look out for Maher Smo Vaher. Seo Maher, Smo Vaher. Agus cóisisin? Sin mo bhreathair Alistair. Sin an eolach. Alistair, Aina, agus mi hín. A bhfuil de farantan a fuúdach an an glaschu. Ó chaneal. Ha Maher, Smo Vaher, y ffyrwch ag yn hwy. Arna leos ha mi ceolach ag. Agus ha Aina, an yng Nghanada. Ach am y bhreathair pósta an yn Ibrox. Ó bhfuil, glíomh. The word for father is Aher. Father, Aher. To say my father, you take the word for my, which is mo, and you run it together with Aher. So you get Maher, my father, Maher. The word for mother is Maher. To say my mother, you say mo Baher. The sound at the beginning changes. My mother is mo Baher. A bhfuil de farantan a fuúdach an an glaschu. Ó chaneal. Ha Maher, Smo Vaher, y ffyrwch ag yn hwy. Arna leos ha mi ceolach ag. Agus ha Aina, an yng Nghanada. Ach am y bhreathair pósta an yn Ibrox. Ó bhfuil, glíomh. A bhfuil chlámhaigh de bhreathair. Chaneal hast. Oh, well, tá leat. Gaff me lisga. Ceiste bhain anna tíorí. Hallo? Aha. Smisha Mariana ní Claude. Caution. Mr. Mackey. Oh, aye. Glasgow Secretarial Agency. Aye. Chaneal. Chaneal. Chaneal mi goper in raste. Oh, ha. Oh, ha. Officier straach soch I hol. Tapelef. Chiari. Chi me marach shif ma ha. Carol!
Maher, my father. Maher. Mo Vaher, my mother. Mo Vaher. Hallo Arne, kom maar hou. Ha, kom maar. Ha mi dulig, sjå me Vaher, sjå Anne. Hallo, Anna. Hallo. Katja Roo. Van mij aan de boots. In that last scene, we heard a phrase which we used in a previous programme. Catch a row. Where were you? Catch a row. And the answer? Va me. I was. Va me. Ist verriest. Hast du ihn gefallen? Yes, ma. Hallo Arne, kom maar hou. Ha, kom maar. Ha mi dulig, sjå me Vaher, sjå Anne. Hallo, Anna. Hallo. Katja Roo. Van mij aan de boots. Just a few minutes' walk from the time capsule is Summerlee Heritage Trust. This museum is on the site of Summerlee Ironworks, built in 1836. The ironworks gave the town its nickname, the Iron Borough. The presence of the Monklands Canal, and then later the railway, turned Coatbridge into a flourishing industrial town. The museum shows the various kinds of industry, like coal and engineering, as well as the conditions of those who worked in them. It also demonstrates the impact of those industries on people's health and domestic lives. In each of these next two scenes, someone is describing themselves and their families. Look out for he, as in ha a furroch, he lives, and she, for example, ha a gubber, she works. Is mis sé éilenig gleod eis ha mi fuidech an an glasacho. Sean Rát acin. Sé teacher a hynam, ha mi gopad an ysgol, St John Maxwell. Sean da acin. Sin mad. Ha gopad an an office an báslik, sé cléirech a haun. Sin ma bhad, ha gopad ag an day, sé pentéa hinge. Agus seo anna ma fiúr, ha an san scol háast. Nise ha brad ac an cwdioch, ha sur lion. Catja ville. Seo yen ma vrad. Hey, can we ski? Cup of coffee? Gleif ata beleid. Ach, ha mi syr laichen, y grai. A cha mi a gopad ag rai. Chan yw'n brad y ffwydwch ag yn dwy. Ha e posta agus ha e ffwydwch yn y lewas, a ha e'r sŵrlain yn drasta. Se pentad a hawn an y stiornafach. Hallo, smisha kalmach goi. En mi furach in de Glasgow is straat Stuartville aan een partik. Zo een tajakin, aarde we shia. Hikke we stjaag. Nis, zo me waarheid. Zijn nurse hindje. Hij koop in een hospital, ach en jullie koop in Jew. Zo, waarheid. Het al mag en draaste. Het al een goepier. Ze driver a hound. Driver taxi. Film mi falla be grai. Ceart ma, chi mi noch gu. Jeich ywydden. Jeich yw yn asyn ciast. Ys sio cyrsti mo ffiwr. Yn ili posta, ys hai ffyrach ec yn dau haast. Hai gopi'r an yn banca.
Sean Rúmacham. Stalúm Marillion agus Rangers. Meams an Skull House. Ha I a gobir. She works. Ha I gobir. Ha a fudoch. He lives. Ha a fudoch. Look out for the instances where he, and she occurred. Ha gobid an office an baslik. She cléirech a haun. Sin ma bhad. Ha gobid ag an day. She pentea hinja. Nis, Sean Mavahir. She nurse a hinja. Hai gopir an hospital ach an yeli gopir an Jew. Seo, Mahir. Het o mach an draste. Het o le gopir. She driver a haun. Driver taxi. Fim mi falla be grai. Look out for he, and she, in Ekentai this time. Mommy? Mommy, catch a bill shift. Hello, Kehiriga 3. Oh, hi, Daddy. Ha gleda tapalev. Van skol gleda. Mommy. Chanil Ekentai in draste. Chanil is akken catch a billy. Eoin. Chanil Eoin Ekentai haast. Belkoshe. Aklich Belkoshe. Ha he is, but ha she is. Eiste verriest. Hello, Kehiriga 3. Oh, hi, Daddy. Ha gleda tapalev. Van skol gleda. Mommy. Chanil Ekentai in draste. Chanil is akken catchavili. Eoin. Chanil Eoin Ekentai haast. Belkoshe. Aklich Belkoshe. Daddy? Avel Mommy? Avili. Andraste. Kers me ha. Chimi Ekentai shiv. Cherry Andraste. Hi, Catchville, Mommy. Chanil is akken. Eoin? Gee, how I give you. Eoin? Gee, how I kill her. Pure Vic, no braher Vic. Pure Vic. Braher Vic. Ah, yeah. Gwesa bydde fahad. Etta hochge. Ha mi tien. Kerst me ha. Kijk je wel sin je taal? Och, ahad. Aher, father, aher. When people call their parents father and mother, they say aher for father and a vaher for mother. A vaher. Look out for aher and a vaher in these next scenes. A vaher. Shalshin. And then I chin. Ostal. Hashin bria. I tell him iti. Ahad. Baller? Jesha Vigiri. Wat je Vigiri koek petit? Chanel. I'm a curie cup of tea. Ahad. Tien door de haai. Hai na uren. Kun je haar een bus of af? Gaan jullie zakken? Neem jij nou. Ti'n nooit een hegraai. Hai na uren. A vaher vaak of shin. Kerst me ha. Hemi me fallaf. Ha best a fallaf ek leut enjoy in oi. Wel, chimi arch shin.
that last scene, the woman said, a bheathair, facibh sin. Facibh sin. Leave that. Facibh sin. Éistibh ríist, agus, éistibh son ahair, agus a bheathair. Ahaf. Balaf? Jesha Vigiri. Wel she Vigiri cwp y tŷ. Daniel. A mi gyr i cwp y tŷ. Sy'n nwyd y heg rai? Hai na yw ar yn. Y fan hyr ffag of sin. Kerst ma ha, femi mi falaf, ha bys y falaf ag leod yn joi yn o'i. Wel, chi mi arwch sin. Sinné maha son a program show. That's it for this program. Next week we're going to be doing something completely different. I'm going to be taking part in a survival game. And we'll be looking at giving orders and instructions. Until then, cheery and rasta. In this programme, we introduced you to Mo Vraher, Mo Vraher, Mo Fjuer, Mo Fjuer, Mo Farenten, Mo Farenten. Maher is Mo Vaher, Maher's Mo Vaher. Do vraher. Do vraher. Do fjuer. Do fjuer. Ha I a gobber. Ha I a gobber. Ha a fuddoch. Ha I a fuddoch.